Notolo mingsiro mgaralo na FM wo bulantsena kumena na wena se hlanganele namontlha iravumbirhi siku ra 23 ra n'hweti leya ya ra Dzivamisoko na 2024 mina ni khalanga Pat Mathebula wa rismati wa Jim wa xitlanga wa xingiritano wa jaja na makunela wa ndandadzi hi ta ka wena twihiri la studio 4A hi ku tisala na ku Africa wo vulavula wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa ebo muhumelerisi wa nongonoko lowu hi famba swi nga ku fika eka awara ya mbirhi nhlekani lowu mina ni wa rismati wa Jim wa xitlanga wa xingiritano wa jaja na makunela wa ndandadzi hawu ku jali Afrika-Dzonga va ku moya wa nhlawulo wu tinyike matimba kambe ke ku na vanhu vo tala lava nge le ku vulavuleni timhaka to hambanahambana hi lava ku languta timhaka ta mphakelo wa mati eka awara leyo sungula hi bula na va ndzawulo ya timhaka ta mati na vaaki hi ku hambanahambana ka vona ka 0860002543 ndlela leyo holobye wa timhaka ta mati Afrika-Dzonga holobye Senzo Mchunu va kwala a Limpopo a Giyani hi ku kongomisa ku katsa na vapfuni va vona holobye David Mahlobo na va koho hi ndlela leyo hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu mingiseriwa mnganalo na FM na ku pfumela ku na wewe yime kulunga ku la ku tatwa kahle project ya ku yisela vaaki mati ya miganga ya ku tlula kolomo ya ka 55 yi fika kwihi sweswi hi twa va kha va vulavula hi swiyenge swo hambanahambana ti-phase 1 ti-phase 2 ti-phase 3 kahle hi le kwihi sweswi hi bula na xandla xa holobye David Mahlobo lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu ivi kusuka kwalano loko hi vuya mangwini ya misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi languta ka timhaka ta ku hlaseriwa ka maphorisa le a Kimberley kumbe Northern Cape leswi swi nga swivutiso swa ku swi vula yini loko vahlapfa va teka xiboho xa ku hlasela maphorisa swi nga ri na mhaka ku nandzu i yini kumbe a hi yini swi nga va swi vange yini swi ta va hi kha hi bula na va Pop Crew na wena tanihi muyingiseri kwala ka Mnganalo na FM makomba ndlela na ku rako ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka leno a studio 4A nhlekani lowu hi yo mhaka hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula imani nga heti nkarhi ni amukela xandla xa holobye hi bula na vona Deputy Minister, good afternoon and welcome to Mnganalo na FM nhlekani. No, a very good afternoon to you, my brother Patrick, and to all your listeners from Ghana FM across the length and breadth of our land. But David, you've been crisscrossing Giyani for almost 2 years now. I thought your Xitonga would have improved now. No, we are here with Minister Mchunu and Deputy Minister Shabalala, supported by the province MEC Makamu and our mayor of the district, Comrade Shai, and the mayor of Greater Giyani, Shibam. We have came here. There have been delays on our project because, firstly, the biggest problem, as you know, Patrick, is the issue of water, the source. And we are throwing water now from Nandoni to Nzami. And we are very pleased that ultimately Lepelle has completed that pipeline to bring the water. And secondly, we know that the people of Mopane and Giyani, there is a problem of water coming from Mikiletaba. Remember, Mikiletaba, there were springs and water coming down all these years, including it has affected agriculture, but also human use. And tomorrow we will go to visit ZZ2 and check these issues of the possibility of issues of water hogging, otherwise taking water, not releasing it. But now when we're here, we firstly went yesterday to the Nzami treatment plant. One of the problems now, in as much as water can be made available, the treatment plant, just to clean the water so that it's of good quality, is about to be completed. The contractor has not met the deadline for various reasons. But when we were there yesterday, there's been an improvement. You could see that work has been done, including just moving from treating of 15 megaliters to 21 megaliters. In other words, more water has been treated because there are agents and others. But when you go to communities, Okay, swi tikomba ri vuyeritse martingu leri ya ntiko endleka yini kambe ke ta va kha hi twa 0860002543 komisa xandla xa holobye swin'wana swa leswi va nga swi kombisa va le aka masipala wa Giyani laha va nga na swiyenge swo hambanahambana
Deputy Minister Chabalala as Holobye Senzo Mchunu ku katsa na MEC Bioscope Makamu va Coxta ka sike swi katsa na kambe executive mayor councillor Pule Shai i van'wana lava nga tshayiwa eka ku va va ri koho ka ntirho lowu namuntlha hi ndlela yoleyo se swi nga leswi vengeri ku le ku endliweni ka matshalatshala ya ku vona leswaku project ya ku yisa mati ka miganga yi hetelela yi fikeleriwa hi ndlela yaleyo va kombisaka ku fika sweswiwani lexi nga hetelela xi endleka i ku hetelele ku fika ku project leyi ya ku va mati ya suka Nandoni ya fika Giyani yi hetelele se yi humelerile hi ndlela yaleyo kambe ke mukontraktara ku va antswisa le ku basiwa kona mati swi tikomba a tsandzeke ku va a fikelela hi nkarhi. Deputy Minister, my apologies rather for the breakup there. Let's continue. You were still talking about the issue of communities. Ndlela yaleyo kambe ke mani ta tlhelela ka vona hi twa ku endleka yini yin'wana ya timhaka leti ti ngele ku endlekeni loko kha hi languta ka ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni eka timhaka ta mphakelo wa mati loko hi languta eka vukorhokeri mi ta tsundzuka ku miganga ya ku tlula kwalomu ka 55 ku vuriwa leswaku hi yo yi nga ta hetela yi kuma mbuyelo eka timhaka ta project leyi nge le ku yeni mahlweni nhlekani leyi nge le ku yeni mahlweni kahle Giyani pipe leyi a ku vulavuriwa yona ya kusuka Nandoni ya malembe na malembe va ze va kota ku humelela ku va yi hetelela yi fika laha yi humelelaka hi ndlela yeleyo 15 timinete ntsena ku bila awara ya 12 hi tlheleni nakambe ka xandla xa holobye wa timhaka ta mati na nkululo xandla xa holobye David Mahlobo. My apologies, we got a cut. Deputy Minister, you were still talking about communities who are expecting water from the very treatment plant that you were talking about just recently. No, I was happy when I went to communities. Yesterday, I started in an area, Tomo A and B. The communities there are receiving water, but not all the time. I was not impressed when I met with the contractor that is building an additional storage tank, which is the reservoir. They were very, very slow, and I demanded that they must put an acceleration plan. And I also went to Mninginisi yesterday. And in Mninginisi, I was very pleased that the old reservoir has been refurbished because it was no longer working, and then the boreholes are providing water to that reservoir. And a new additional reservoir of more than 400 kiloliters, which is 400,000 liters, is being built, and it's very close to complete by the end of next week. They will have completed it. But I learned that that reservoir that is working, when the water is full, it gets to be released within 30 minutes. People have no water. Then they need to manage the issues of the water tankering, that they must be consistent. They must not be able also to sell water. But very, very good progress. Today, I started in the area called Koskonyela. Skunyan. And then I went to Tingetring, I went to Bode. Very, very good progress. But I was also worried about people still getting water through the boreholes. And the number of these boreholes, they are functional, but the operation and maintenance paper is bad. You know, in one area I found the pump, it was leaking. The Jojo tank that is giving people water there, it was overflowing because the operator was not on site. And it's a matter of management and leadership that they must attend to. But there is a lot of water that is coming there. But then there is an issue of accessibility. Therefore, there must be a plan to actually bring it closer. But the reservoirs up there, they are actually finished because they'll be using the D-line. And the last one that I've just visited now was in Bode. In Bode, there at the top, a new reservoir has been done. The boreholes are working, but I was not impressed when I went to some of these rudimentary groundwater systems where the taps were leaking and the other taps was vandalized, not working, and we've instructed the municipality to actually attend to these issues. In certain areas like Maswangai and others, we have to deal with the question that there were challenges before. That has to deal with the traditional leadership dispute.
in as much as there might be issues, but those people of those two communities, they too, under the sun, they are human beings, they deserve to have water. And the traditional leaders, even if they have their own issues that they are handling through whatever platform, our people must not be denied access to have water. And therefore, our officials are directed that in terms of phase 2, those areas where there was noise and where projects had to be stopped, therefore the leadership of those areas will be engaged because, as I'm saying, under the sun, President said we must not leave those communities behind. And then the last matter, they are putting water meters. In other words, their meters yard stand because everyone must get water in terms of the yard connection. And there must be further discussion so that people don't have an idea that if we put a metered system, then it's going to cause them problems. Those who are indigent, and many people are not working, etc., you could see that the levels of unemployment is very high. Therefore, the government must continue to support them around the policy on free basic water, which is 6,000 liters per person. But there are those that you could see that they are well off here. They must also be in a position to contribute something. And that discussion must happen with the community because someone must pay for the electricity, someone must pay for the chemicals, and someone must pay for these operators that are managing the system. So you spoke of phase 2. How far are you with regard to phase 1? When do you think you should be done, and when are you commencing with phase 2? Actually, I don't want to speak on issues, Patrick, of putting deadlines. One of the things that there have been certain instances where we made certain deadlines here for various reasons. One of the reasons that I could see on the ground was the capacity of some of the contractors. They put a particular plan. Some of the contractors that were appointed by Mopani District, so the money we gave, they finished their project long time ago, like almost certain areas are getting water. This one, the critical point in the Cedric, as long as we can't treat the water, which is in the Kwame Dam, the treatment plant there, it's going to be a problem. We have been promised now that by the 14th of May, they are doing only small issues that we call them snake lists. They should be in a position to complete. But immediately that plant is able to give water around probably 30 megaliters a day because now it has improved to 21. It does not necessarily mean all the people in Kiana will get water. Remember, there's a line that goes to your Tomo, your Minginis and others. I know that line, they call it F2. Then there's another line where I was today, they were calling them D2. And they are working on putting those lines, including the storage system. But our decision is that in every village where this connection has been done, the water must start to flow, which is very content. But then there's an issue that we must also say communities must play their part. Communities have dispute. They can't fight over issues of development because a number of these other contractors in the main, they stopped their work because certain communities were fighting. And when they were fighting, the grass was suffering. Then there are these brothers and sisters who are business people from the locals. We want to support them. But they can't claim to have a 30% when they don't have done the work. And they must be able to actually do that. Then there are a lot of these other contractors that are from local that have been appointed. We need to support them because some of them they are with grade 4, grade 5, grade 6, and they are struggling in terms of being behind the students because we don't want to be bringing people from outside to deal with some of the problems. And then the last point, the current infrastructure, Patrick, that is working, whether it is the boreholes, whether it is the water tankering system, the municipality must manage it well. Their standard operating procedure. You can't have boreholes that are actually leaking, that are actually someone is not managing the valve. And when the water tankers are going around, the community is not properly informed to say how many are dedicated to which village, what are the times that they are going to go there. But there is an improvement, and I'm very pleased with the improvement, but we have not arrived in our promised land. And I understand you're going to have an Imbizo now with the community. Who will be on the panel? The minister will address the meeting. The
the mayor for the district will be there, the mayor for the locals. I'll also be there with the other deputy minister Shabalala will be there engaging with the communities, giving them progress on our oversight, and allow the community to engage with us, what is their own experience, and also making suggestions. And what are you going to do, maybe as we close, Deputy Minister, those that are failing to meet deadlines, the contractors that are moving at a snail's pace, of which you are not in favor of? We have said that our department, the officers of Mopani and Lepelle must enforce the contract. In other words, they must actually issue penalties and fines for those who are not working. And they must give an acceleration plan. If they can't improve, they must be terminated, Patrick. Because at the end of the day, we look bad. And these people of Guyana, they too, under the sun, are human beings. They need water. And some of the people that are working there, they are just moving at their own snail pace without actually understanding the sense of agents. Today is actually been scorching hot here. Imagine it is scorching hot, you need to hydrate and you don't have a drop of water. Those are some of the things that we said they must actually be handled by the leadership there. But Lepelle, in terms of the bulk system themselves, they must pick up their socks. Deputy Minister Ikenzile Sunene, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your time in Giyani. Inkomo sweswo mingisela mugana lona fm xandla xa holobye David Mahlobo va ri ku na van'wa tikontraka lava van'wana va nga le ku tsandzekeni ku va va heta swilo swa vona hi nkarhi va nge ri vanhu va lava hinkwavo va ta fanele va langutiwa ku va na nkhavo wo karhi kumbe nxupulo wo karhi lowu hetelela ku vekiwa ka lava va nga le ku tsandzekeni ku va va tirha hi nkarhi hi ndlela yeleyo swikasi swin'wana i timhaka leti a ni tivi ku ka maswanganyi ku endleka yini hi ku ve le ku tshaheni ku tikomba ongeti a ku khumbekangi ka phase 1 leyiwani ku ta va ku ka phase 2 hikokwalaho ka leswi va vulaka ku ongeti a ku ri na nkwetlembetano wo karhi kumbexana loko hi kha hi bula hi swoho hi ku hi lava hi veke awara leyi hinkwayo ku va hi languta hi timhaka ta mati se hi lava ku ta twa kwala mi nga koho n'wemi angula mukuyini va lava hi bula na vona hi xandla xa holobye David Mahlobo va nga agiyani laha ku nga siku ra vumbirhi namuntlha va ri koho laha a ku hetelela ku vulavuriwa hi timhaka ta vukorhokeri hi tlhelo ra ku va ku phakeriwa mati hi ndlela yoleyo mi ti twile timhaka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo mingisela umngana lona FM hina vula tani hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko a ha ri ku hi rito ka lava ri pfumalaka un'wana mingiseri hi loyi i ndleka hi pfukeni mi njhani n'wena ve ri n'wina a ku pfariwe patu ku endleka yini kumbe mi nga byela vangiseri kumbe n'wamani ya loyi a vulavulaka laniwani i Denson Mamukeri kusuka eka Mphakani swilo leswi fambaku swi endlekaku laha ka wadi ya hina la ka Mphakani a swi yimangi kahle vuthela i yini xi nga yimangi kahle no ku sukerisa hi last year hi November ku ve na michini wa problem ya mati ku laviwa vanhu ku ri va fanele va endla mati one of the time ni tsundzuka hi December loko ni vuyela kaya ni fike ni kuma ku ri stili swa ha ri hi ndlela yaleyo so tolo a ku ri na mithini aka Dzumeri so loko hi fika leni hi fike hi rila hi mati na ti-apple light na patla so munhu loyi a hi vulavula na hi wa minister a nga wadi ya ka Mphakani kahle kahle a va yi hlayi loko hi vulavula hi mati va hi byela le ka N'wamaranga mati ya hindza hi le ka Mphakani ya ka N'wamaranga loko hi ku ne swi ta njhani ku ri mati ya nga ya ka N'wamaranga ya hindza ka Mphakani a hi kumi tinhlamulo leti enetakaku so vaakatiko namuntlha a hi ti byele ku ri ne hi lava ku loko minister ku ve a va n'wi byelangi swirilo swa hina hi ku hetiseka a va a swi tiva hi vaaki so hi tele ku hi ri le patwini le ku ve ku ta timovha ta ku tala hi ti hindza fana ka ta timali ti-ambulance a hi ti hindzisa hi lo pfalela vo ti-taxi na titiraka
ku ta maphorisa ku te na kolonele wa kwala Polokwane va ri i Kali or va ri Erasmus somewhere there ni vini vulavula na ye ni n'wi hlamusela ku ri a hi le ku lweni mara hi kombela ku ri hi tekeriwa nhlokweni na ka Mphakani kombela mati hi nge hanyi hi nga ri na mati tolo un'wana wa colleague wa mina ni ri na ye nhlongo i ta vutisa un'wana ku va ka Mphakani i vanhu kumbe i swiharhi na swi vanga ku se hi huma ka agenda epolitiki mara a ku ri ntiyiso lowu vaakatiko va ka Mphakani hi hlanganaka na wo challenge se ni byeleni loko mi pfala loko mi ku mi pfulela van'wani ku na lava mi nga vulavula na vona ku fika sweswi kumbe ma ha pfarile no vakulukumba lava va xiphorisa va dlile va dovola ti-rubber bullet so van'wani va koho hi sungula ku hangalaka mara patu rona sweswi loko ni vulavula na n'we so busy ku pfala ku ri ministara a va loko a suka kwale michinini a tila ka Mphakani se patu ri onhe kambe patu ri onhe yini ku patu mina ni la ku ya Zanini a ni ngheni hela ka swihla ka Mphakani ya hi ku kombise Bootpack loko hi ta va hi langute ntshunxeko wa hina la South Africa government ya hina ya hi ranela swilo mara a yi swi endli ku hetiseka varhangeri lava vekiwaka hi vo va endla ku ri hi fika ka xiyimo lexi nga le ka xo ka nkarhi wa sweswi cause loko va humesa mali va ku petkhalanga mali leyi ya ku endla xikontiri kusuka ka Bambeni ku ya fika a Giyani a wu fanele u teka mali leyi i timakela yindlu xava tihomu u fanele u teka mali liya u endlela community leswi va ku va swi need ha swona a yimeni kwala ku na loyi a nga ndla sweswo no mina n'we a no ta swo hi fika njhani kwalani mhaka ku ri lava rhangeri lava rhangeri lava va teka ku timali leti ti humaka ni vula swona ku na vurhangeri la ndzhaku sweswo mi n'wi tiva ku n'we ni nga jele n'wana ka ni nga vuyi Bootpack nemetrini khensile botome all right khensa sweswo swin'wana swa mintlhontlho leyi van'wani vaaki va nge vile ku hlanganeni na swona kambe a hi tshweneni ku bongi n'wana mun'wana Timaluleke i ri mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya bongi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula leyi vonini video leyi ya vamhani lava va nga ku antili ku vo strike kumbe va endla yini va nga mbalangi Bootpack mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula a xitratini hi ndlela leyi ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi bodi ve le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe van'wani ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wani ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona Bootpack hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 13 timinete ntsena ku bila awara ya 12 khensile bonge n'wana Timaluleke na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi ndlela iyo yelela ku ya ka nkulukumba Austin Mabasa kusuka ka Economic Freedom Fighters EFF hi twa vo va ri loko hi kha hi languteka timhaka ta leswi va nga le ku fambeni va holobye ntemba va kha va famba na vona ku kolomo va famba ko va kuma yini bona leswi va nga hi byela swona swa tshembisa kumbe vo vele ku kanateni kumbe va kaneta ke ta va ka hi bula na vona hi ndlela leyi kambe ka hi rhamba na wena mingiseri la ku vulavula hi timhaka ta mati n'wina mi nga muganga leyi ti-project leti nga le ku endlekeni ka toka yo mi le ku ya kumeni mati yalawo mi le ku fikeni mati yalawo ma kha ma ya vona mati yalawo hi ndlela yaleyo ke mintlhontlho leyi mi nga va ku mi hlangana yona ku nga va ku ri yihi loko ku ri ku yi koho hi le ka 0860 002 543 hi ndlela yoleyo emakumenharhu mune timinete ntsena kahlekahle se 25 timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we hi ndlela yoleyo mani kuma Mabasa laha hi twaku yeho angula aku yini Austin nhlekani mi amukeleni ka munghana rona Ehlenkani mahaxi na ku hlela ni ta va yingiseri va munghana lone a khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina loko ni mi vona mi kha mi vulavula ka xin'wana xitichi xa thelevhixini ni vone ku mi yime nkarhi wo lewo ma ha rindzele ku vulavula hina zi mi hlwerisa hi mi fonela mi vhe mi vulavula sweswi kwala na kwala hayi no mi fambile tolo loko va holobye va kha va
famba na tindhawu n'we mi fambe kwihi mi vona yini? No, akensa mashi hi fambile tolo sukele planting leyi ya Giyani leyi aka muganga wa ka Makosi. Lexi a hi sungula ku chekiwa xona a ku ri timhaka ta ku vona ku migingiriko ya ku hetisela mati Giyani yi sungurile ku nga va ku ri na mihandzu leyi nga kona aka vanhu lava nga nyikiwa ntirho walowo ku va hi endlela timhaka ta plant leyi nga ta kota ku va loko mati ma nandzoni ma fika ma hlantswiwa kona. So leswi hi nga vuya hi languta hi kuma xona hi kume ku migingiriko yi tikomba nga ku a yi le ku fambeni, hayi kumbe moni nga ku hayi ku a yi le ku fambeni hi mhaka ya ku lexi xi humelelaku plant yona yaliya khale a yi ri kona ya ku endliwa hi mfumo lowu wa Gazankulu ka ha ri yaliya yo ya 30 megaliters leyi a yi ndleriwe ku khoma switandi swa less than 50 a Giyani yi nge za yi kula ku fika la ka ku sweswi hi na almost 93 villages a Giyani. So loko be plant liya ya 30 megaliters a yi se za yi kurisiwa and ha tirhisa yona na sweswi leswi swi tikaku ku vanhu va ku fana na va le Noble va kuma mati, vanhu va ku fana na le ka Msengi hala vanhlani va kuma mati ku a yi swi koti yona plant hi yoxe na ku yi karhele loko mi fika mi cheka leswi swi nge ri ku ndliweni sweswi a ku ri ku yi maintain and ku yi maintain ka kona ku nikiwe mukontraka loyi a nga ri ku na vuswikoti ku va a endla ntirho luwa. Sweswi loko hi cheka a nikiwe project leyi va yi endla within 12 months yi tikuma se yi kha yi overlap a yi fane yi heri hi December last year kambe hi mhaka ya ku ntirho a wu le ku fambeni loko ya cheka hi kuma ku i ri a nga na mali ya ku a ya hakela material lowu lavekaku ku lunghisa mabridge lama ma ku tlina mati la. So hi leswi swi ndaku ku hambi ho fika hi tsutsumisa timhaka ta reticulation leswiya swa ku nghenisa tiphayiphi mimitini Giyani hinkwayo yi nga va na tona tiphayiphi mara a yi nge ma kume mati hi reason ya ku le ma fanele ma hlantswiwa kona ma kota ku phakela miganga hinkwayo ya hina ya Giyani a ku helanga. A hi sunguriseni kwalano a hi tlheleleni kwalano hi ku na va ku tiva kona hi nga se hundza ku ku na plant leyi a yi tirha yaleya ya Gazankulu ku ve na yin'wana plant yi nga fika yi ndliwa hi nkarhi wa President Zuma na Holobye Nomvula Mokonyana ma yi tsundzuka yi kwihi yona hi ku ni twa ingaku hi yo a yi fikisa kwala ka 30 megaliters yi vengete a yi nga ndliwa kahle yi la ku lunghisiwa ku ndleka yini plant yi endliwile kona kambe lexi xi hlamarisaka i ku plant a yi le ku tirheni lexi nga nghena hi kuma xindzeka va ri loko ku layithiwa michini laha yi vibrata miri lowu hinkwawo yi na ti-crack miri lowu hinkwawo ku komba ku yi siyirile leswaku ko spendi almost 70 million for mahala leswi ni vulaka ni ngo capacity na loyi a nga nyikiwa sweswi ku a tirha ku ya mahlweni a hi munhu wa vuswikoti u fana na loyi a nga endla plant yaliya yi nga fika sweswi yi kombisa ku yi ferini yi yo tshama building va vulavula hi timhaka ta ku va ya khoto va lava ku claima mali ya vona back and of which leswi swi nga tshembisiku swi ngo tikomba nga ku ko va risini. And plant loko a mo fika mi cheka va chavi na ku teka minister a nghena a yi vona plant hili leyi nga tirhisa 70 million ya Mopani district mara a yi le ku tirheni va n'wi yisa le ka lexiya xin'wanyana xiya xa khale na yena a fika va tlhava va lavula timhaka ta ku ve ri va ngeteli 15 megaliters a hehleni ka swona a ka swi vona ku a ku zangi ku ngeteliwa nchumu xi xa khale xi xi nga laha. So kinga leyi nga na yona laha i ku hambi hi ri ku ndle ka site visit vaakatiko va la Giyani a va swi koti ku teka vutihlamuleri bya ku yima va vula ku leswo tani a hi ntiyisi hi mhaka ya ku va kha ku vula ministara yi comment kwala ni sungula ni basisa leswi ku mhaka leyi mi taku na yo yi na nkoka ngopfu ya ku vaaki va nghenelela njhani ka mhaka leyi kambe andla ka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula wa swi toveri ku ya hi tatana Austin Mavasa a ndata ku ya hi Austin Mavasa ni mini n'wi tiva ri Austin Mavasa kambe ku ya hi tatana Austin Mavasa veri loko ku layithiwa plant ya yi ningirika Mavasa a hetseni
a mi nga mi vulavula mhaka yin'wana leyi ni twa kongeti yi na nkoka mi ri vaakatiko va tala ku ka va nga vulavuli nchumu loko holobye va ze va vulavula va ri hi swona mi vula njhani kwalano? Okay, na khensa Mahashi ku hi basisa mhaka leyi ku fana na tolo ni ta kombisa miganga leyi ku nga yiwa ka yona laha at least leswi ni nga swi vona aka Mahlati kumbe leswi nga humelela ka Mahlati swa ku vaakatiko va fike va alela pfhumba lera ministara ku ri hindza ri ya endla leswi a ri lava ku endla swona swa mati hi reason ya ku vona va le ku twitweni ka yin'wanyana ya patu mara loko swi fika ka hina hi nga na consent i ku a n'wi twa kha a vulavula ka ti-media a thala ku engage na hina nsikani lowu a ku fanele ku va ku ri na meeting na vaakatiko lava fanele ku va kota ku kombisa ku i khale hi kha hi promisiwa ku za swi endla ku tshama ku ri na strike masiku lama hinkwawo mi kuma ku va ku ri mhaka ngopfu ya service delivery ene loko hi zama ku la ku hi va na ti-platform ti ta ku hi engage na vona tikhorweni na ti-community meeting vaakatiko a va tshuneli hi reason ya ku hi vitaniwa hi phati yo karhi kumbe hi vitaniwa hi vandla ro karhi mara ku endlela ku swa ti-protest loko ku ve a swi vona ku a swi heli na loko hi lava ku mucontractor kumbe government a ta hi ndlela patu ho fanele hi yima patwini hi pfala ku sungula hikwalaho kumbe loko hi lava mati hi pfala patu hikwalaho swilo leswi so a swi fanele swi endla ku ku fana ka muganga ya ka va Maxavele va Mahlati Mbindani leyi va ri la ku hemba patu lama nga tshembisiwa ku tlhe ku tholiwa na mucontractor a nga ta reason a ku nga ri ku va nga tshami va nga ku hi nga yi ku voteni hi mhaka ya ku a hi nyikiwangi patu i ku a hi yimini ku voteni lava nga hi nyikangi patu hi va vota out hi vota lava va nge mi ta kuma patu so mi kuma ku swilo swo fana na leswi swa minjhekanjhekisano leyi a yi koti ku kumeka information va kha va yi kuma hi mhaka ya ku vona va tshama va twisisa ku loko ANC yi nga tlangi yi ta va hlamusela ku swo karhi hi nyiki mani o ka nga sikisangi va twa nga ku swi fika swi helela kwalaho ku helelo i rubber stamp se na tolo leswi ni nga swi vona loko minister a kha a hlamusela vanhu vakulukumba vo hindza na mina va tlhe va yima va bana mavoko va kha va swi twa i ri ngeteli 15 megalitres hi yimi kwalaya aka plant ya leyi ya khali nga endliwa hi ntsan'wini va kha va swi vona ku na ti-bridge letiya a ti boyeleliwanga mara wa kha wa vulavula ka media va bava na mavoko se mi twa swi ni kambe a hi ka hi vulavula na deputy minister la va kombisa timhaka ta ku from 15 se yi ka 20 ka 21 loko ni nga hoxisi or swin'wana swo taniya plant liya se yi ya ka 30 se yale va nyika ku yona Mahashi a ni ri kwenu physical vulavula na munhu la yini kwalaya ni mi voni a va kha va ba mavoko va lava n'wanyana vakulukumba ka mina hi mhaka ya ku vula minister a swi nga ri a hi swona a hi ntiyiso sweswo a hi ntiyiso na ni ri kwalaya loko ve mi voni a ni ri kwalaya kambe 15 leyi kasi yi hlayiwaka ku na lexi a ku na xin'wana kumbe instrument leyi nga koho yo ku mi kota ku swi vona ku himpela i 15 hi leyi kumbe hi 21 hi leyi loko a swi koteka ku loko hi vulavula hi va hi ri na vona a ndhawu yin'we na n'wina ri kona ivi hi heta hi fikelela ka liya ya ku a hini ni ya khorisana leswi n'wi mi vulaka swona swa 15 ku 21 swa 15 to 21 mi suka mi komba mi ku 15 leyi vulavulaka yona hi leyi yi ngeteli la hi mhaka ya ku ka hina swo helela kwala ku vulavuleni ka radio ivi un'wana na yena a ti basisa ku a ti giyani mi kuma ku leswi ni nga xi observer nkarhi hinkwawo loko hi za hi va na vupfhumba byo ta a giyani hambi byi suka ka minister hambi byi suka ka premier vanhu lava ku va ku ri na xo karhi leswi va xi tela ku giyani ku nga ri ku lunghisa vo ta ku ta teka swo karhi va huma va famba na sweswi ni koti ku vona ku nga ku a ku teliwa mali ya ti-election hi ku na last loko ta president a tela mali ya ku ya campaigna leyi a Nazareth vatini va fika va appointa tikhampani tinharhu ti hakela mali va teka mali va famba sweswi nga ku va vuyela ya ti-election mara va hi byela ku va tisa ku ta pfulela mali va tlhe va cinca na date ni ku komba ku entela loko va za va famba na munhu va fambile a hi nga ha tatiwa nchumu hi ti-15 ta ti vulaka na ku kumeka sweswi president a nga ha vulavuli nchumu hi swi le giyani a fana tini hambi yi rini a twa va kha va vutisa ku a hi yini hi ya vutisa ku leswi va nge te March 2024 hi ta kuma mati swi helile kwihi a nga ha yi khumbi a hetseleni ke a hetseleni ntwe moko a ku fanele a wu sungulangi vete ku na nhlengeletano a community hall sweswi
hi 12 yi fane yi sungula hlengeleta hi laha mi nga kota ku vutisana na ku mina lexi a ndzi tsakela ku xi tiva i ku 15 na 21 loko no ya aka plant ni ta yi vonisa ku yini loko no tiva sweswo ni ta ya mina ni ya vona yeah I think na loko mo tlhenisa ka mbalawula na mbalavuleri wa masipala eka mbyele leswi a nga rhumiwa swona sweswi nga vulavula hi minister that's why ni ku loko n'wina mi ri ka tinhlengeletano letiwani vutisani ku 15 na 21 leyi loko munhu o lava ku swi vona ku hi sukela hi fikela i vona nomboro leyi kwihi loko a ho kota ku twisisa ku hi ta kota ku na hina hi ta hi ya vutisa hi ta hi ya vona vutisa mulandzeleri I think i mhaka ya kahle yaleyo na ku komba ku tolo a kha confessa hi minister ku i fika plantini a nga voni la laboratory kumbe la mati ma hlantswiwaka kona then swi ti komba kahle hina a Giyani emahashini hi nwa mati mo ka ma nga ri clean laha a nga ta a vutisa ku njhani wena wa province ni rivele va ri va n'wi vitana hi michati leya va ri i Lucy Gold ku va na plant mara yi ri hava laboratory laha mati ma fanele ma hlantswiwa kona hi nwa mati mati mo hlantswa laboratory i yo la mati ma fanele ku hlantswiwa kona kumbe mati lama kamberiwaka kona ku leswi ma nga hlantswiwa mabasini hi lama kamberiwaka kona ku mati lama loko ma hlantswiwa mabasini na hi hava xi nga hava xixexo laha plantini se ve ri xi ta va ku ri hi leswi ni vulaka swona ni ngo 10 years leyi nga hi hundza kha hi promisiwa mati swi ti komba na sweswo ha promisiwa date yin'wanyana ya ti-16 swi ti komba kahle ku loko va za va famba vakulukumba lava namuntlha until ku za ku hela ti-election a hi nga ta va na mati giya risimu leri se hi ri tolovelini ro la ku ri rhikhodiwa ri huma ri ta kota ku tlangisela vaakatiko va Giyani va kota ku swi vona ku mfumo lowu nga ko wa ANC a wu nga ta pfuka wu hindzeli nchumu hi timhaka ta mati Giyani nemetweni mavasa kesi dange i tatana Austin Mavasa kusuka ka Economic Freedom Fighters lava va nge le ku fambeni na vaholobye mina no lava ku n'wi mi swi tivaka kumbexana ni ta vutisa va ndzawulo ya timhaka ta mati na nkulu ku ni nga ni ya swi vonisa ku yini kwele ka plant ku a ku sunguleni plant a yi ri laha sweswiwani yi laha hi tinomboro ni vula ku ku na lexi xi hlayelaka ke na xihehlo lexi xa nkoka lexi xa ku mati yo hlantswiwa ya hundza ku nga ri na laha ya kamberiwaka ku ya basile kumbe na xo xexo ta fanele ya xi kuma kusuka ka va mupani hi tlhe hi kuma na va ndzawulo ya timhaka ta mati la a head office ya bona la Polokwane la ya le Limpopo hi twa kahle xiphiqo ku endleka yini himpela mati lama ma nwiwaka na ku leswi hi pfaka hi twa mati loko hi pfulela madzunga ku va ku endleke yini na swin'wana swa swilo leswi hi leswi hi nga ta vutisa swona kambe hi ku tumingiso ra mehe le ka 0860002543 hi yo mhaka hi ku a hi twi tlhelo rero hi nga na rona na ri teka riqingho rero kambe andaka lexi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hi laha nga kona mingisero mehe wo sungula mingiserelo nhleka enhlekani nkulunkulu a he papa mpfokeni hi vatomi kwihi epfukeni ni kona ni twa mi kheme ku ri neme la ku vona ku ri swi hlayisiwa ku yini swilo leswi xo sungula ku na tipoyinti timbirhi a plantini manetwa ne mi yingiserile ku na inlet se laha ka inlet ku na emitara that mita liyani va fika va languta mati lama ma nghenaku ayani hi nkarhi walowo swi va swi ri ti-cubic meter se va mi nyika tinambara letiya ku ri ne yi popa loko va ku yi popa 10 swi vula ku yi designele ku popa 10 okay mara loko yi ya le ku humeseni leyi because ku the process laha xikarhi ku na ti-water loss na swona swiwa yi nge yi humesi 10 liya se endleka yi va yi humesa vo 9 yini mantezeni hi swona leswi swi hlayisiwaka xiswona se n'wina mi te n'wina mani vito baloyi loko mina sweswi no va ni ri Giyani mi nga ni komba ku inlet hi leyi outlet hi leyi hi ta kota ku ve hi huma ka mhaka leyi swinene hayi no n'wina mi tirha kona ni tirhe ngopfu kwale matini a ni tirha swona that's why ni swi tiva swilo leswi no mi sweswi ke mi ndle njhani mi le pensionini mi tshikini ni kurile
se liyani yin'wanyana nga vulavula nkulukumba lowa mi ri na swin'we kwalano ne ya hi laboratory yi kona laha Giyani kokwala plantini tiplanti leti hinkwato leti va Malamulele ku ya fika Mhala matiko ma laboratory wa kwalaya yi kona laboratory o ka nga yi tirhi kambe ya tirha ke xivutiso ya tirha va kona vanhu va lava tirha kokwalaya loko ni tsundzuka loyi a sele kwalaya ri heda ku ri chavalala lo tshama kwalaya ka Makosa ya swi kona swilo sweswo hinkwaswo kambe hikokwalaho ka yini a tshaha ku holobye va kha va hlamala ku a yi kona va kha va vutisa na va ndzawulo ya mati no va yisa lavayana ni mabyeri wa ku ri mi nga vulavuli swilo leswiwani mani vulavula hina n'wina mo va byela leswi nga xiswona mara vona va vulavula hi ndlela ya vona so yana ri swilo swo ka a swi pfumeleri ku vulavula ku fana n'we kwalaha mi nga vulavuleli ku xitichi vulavulelaka me swa xitichi a ni vulavuleli hi yo mhaka ni nyika n'we nkarhi mi vulavula ntsena se na ku leswi tirhisiwa xisweswo kambe hi ku ya hi baloyi wele a Giyani 1 hi nga kota ku vona ku ti-megaliters leti va vulavulaka hi tona ti ndlisa ku yini 2 laboratory leyi ku hehliwaku kwa yi kona yi kona ni mi twele baloyi mi nga swi kota ku fika laha hi haxelaku kona hi Ravuntlhanu kumbe hi Mvhulu mi ta ya ni komba a ku na problem no kwala Masingita a Masingita hi ta kota ku loko ni chayisa kumbe loko ni nga se nghena hi ya vona nkarhi wun'wana wun'wanyana ma ni ri kona no n'wina mo ta kwalaya ivi hi ta vulavula na va mupani na lava tirhaka kwele hi va kota ku hi ya vona ku kahle timhaka leta ti-megaliters ti fambisa ku yini hi nkarhi mani n'wina tanani nkarhi walowu ni tirhaka hi wona hi ta famba okay no problem inkomo papa Kens 0860002543 la ku ta twana n'we mi nga ti rhumela ti-voice note kambe ke un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani minjhani baba loyi epfukeni minjhani ni Mathebula okay Mathebula na baloyi a fanisa mara a hi xilo xin'we na mutwisisi na Khensa Mathebula ma vona leswi swi endlekaku hinkwaswo hi mhaka ya mati vanhu lava impela vo ba xiphundla va sukela mpfundla anti ku ma ni twisisa na a ni mi twisisi kambe yana ni mahlweni kumbe ta mi twa lomu kha mi vulavula ku mi langute hi tlhelo rihi mhaka leya mati kwala ni nga koho ka N'wamarhanga a hi kuma mati lama ya humaka mfumo wa Gazankulu hi siku na nanhlikani loyi a tivaka ku why tiko hinkwaro hi nga vi na mati la a ku ri tiko ra Gazankulu i Nwaku Ramahloti why ni vula leswi Nwaku Ramahloti yena na makhanselara yo sungula loko mfumo lowu wa Nkungundlwana wu fika yena a nga informa makhanselara lama ivi yena a ti byele ku ANC yi byela ku i fana rhwala nhundzu hinkwayo leya Gazankulu le that's why mi vona palamende yi hundzuka rhumbi i mhaka ya Nwaku Ramahloti kambe mi vula yini loko mi ku mfumo wa Vukungundwana mi fika njhani kwalano n'we i wa mamati ya Nkhukhu mi byeriwe Sirhantsangwisi mi byeriwe hi Sirhantsangwisi swa hlupha ni mi vulavula hi lava nga ha ri ku kona a swi koti ku mi byele hi mani lava nga koho hi ta n'wi vutisa ku swi sukela kwihi baloyi Mathebula swi ngo va impela sive xihoxo tanihileswi n'we mi nga tshama kwalaho a swi mi oloveli ku pfumela leswi nga ntiyiso na loko swi nga ri ntiyiso ku fikela loko ku ri na Ntsanwisi a ku ri na ku na madamu na skrepe leswi a ku nwa tihomu na swiharhi enhoveni lava va nga va makhanselara ya ku sungula loko Nwaku Ramahloti a tshama laya na ni vula ku leswi swi nkarhi ni vulavulaka un'wana na yena kwala ni nga kona mara a ni kombela ku n'wa voho a foni a vula a ku leswi me ni swi vulaka a hi ntiyiso vona va lo sungula ti-project ta kota ku endla mali ivi va endla mali sweswi va nga fuma va tshama kaya
a hi vona va nga endla ku mati ya pfariwa ku ve a va fanele ku vona ku ri ku nga ri vona loko yi bulukile pipeline ntlangwisi a hi nyika mati hi yona a va fanele vo lo teka yin'wani va ripera yoho ematshan'wini ya ku va tsemela tipipe tin'wani sweswi kwalani nga kona ti endliwe tiphuphu ta tiyindlo tin'wani ti endliwe tiphuphu ta tikhono ta tidrata leti ntlangwisi vo ngo famba va ti handla kumbe ti nga handliwa hi mati swikobyani va swi vekala hinkwayo problem leyi ya mati hinkwawo matiko lama loko hi vulavula hi ku tani lava va nga va vo sungula ku tshama ka mfumo wa ANC loko ANC kumbe ku chance ya ku yi kota ku yiva timali Nemetwe fana na n'wakura mahlori na hinkwavo Nemetwe papa Nemetwe ai loko ko ku ri ku a nti tsula ku baba zondili khale ka premium va va tsahe ko tala ngopfu man kambe ntisule ka man kambe tsundzukani mavonele ya vo hina ya hina hi ndlela leyo kambe na n'wina lava ku kaneta kumbe ku mpfumelela ku mi endla tani eka nongonoko wolowo kambe ke a hi tweni na n'wina mi nga tirhisa ti-voice notes hi twa ku miri ka endleka yini hi timhaka leti ta mati un'wana hi loyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Minjhani Bootpad na vayingiseri va Munghana Lonene. Mina ni vulavula ni ri ka Mbokota ka Mugejani 2. La ka Mugejani ka Mbokota ha hlupheka hi mati. Ene a ku vulavuriwi nchumu. Loko mi vulavula u raise issue ya serious i ta yisiwa khorhweni hi va vukosi ya bohiwa mali yo tala leyi hi kalaka hi nga ri na yona mali leyi. Mati loko i ri hava thanki a wu nwi mati na muti wa wena ku i nwa mati fanekele ku va ku ri na thanki swi ri exakahlupheka ku na se swin'wana nga tshama a raise mhaka ya mati ku muchini wo yiviwa nxokweni ni ze ta fika kwalana ivi a raise mhaka ya le xikolweni a biwa 1.5 a khorhweni hikuva a vulavula ntiyiso a ni swi tivi ku se hi fanekele hi ya kwini nkumu a hi fane hi nkuma munhu loyi a hi fane hi nkuma loyi ku mani hikokwalaho ka yini nga vulavuriwi nchumu ka Mbokota mi chava yini ku nga vulavuriwi khenseli swinene mani ku va mi tise ti-voice note toleto na wo hi nga tshamisiwa humesisiwa 1.5 hi ta fane hi ku kuma hi twa ku a ku endleke yini kambe sweswi awara ya n'wenhla ka nhloko hi laha mahungu emisava na bongi n'wamungwanati Maluleke hi huma ka Siyandana nga mu ka Mbokota kambe hi loyi yime ku lunga ku ta mi tisela mahungu walawo na le ka TikTok i koho hambi hi ye mani wo mani kambe ka TikTok ka bongi Wilson loko mo la ku ta vona loko a ka hlaya sweswi mi ya ka TikTok hi ndlela leyo i Facebook leya i bongi Will rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Yani Bootpad eka timhaka ta mati mati mi le ku xaniseni ngopfu ku ri wa ya kaya i tlhe fika i heta vhiki hinkwaro i nga vonanga na thuse ra mati hina hi nkarhi lowu hi nga kula hi wona mati a mo halaka hambileswi a ku ri na nkarhi lowu a hi ka a khwatini a ku ri na kokwana lava hamba va hi dumisela michini mati a hi nga pfumali a hi swi tiva ku mati hi ta ma kuma nkarhi wun'wana na wun'wana wo teka xigubu ya phayipini ta vuya na mati ivi swi ta mati ma va kona malayinini mati ma halaka Bootpad hi mara nkarhi wa sweswi yo hi le ku hluphekeni mati Nhlikani Bootpad na xivutiso ku ri xana tanihiloko va ri busy na ku va lunghisa timhaka ta mati hala xifundheni xa ka Maswanganyi ku fikela hala Basani N'wamankena Gandlanani special hala ka N'wamankena Basani Gandlanani Maxavele a hi na mati halaya ni miakatiko le Basani kusukela hi 2007 a ndzi tshama ni vona mati a swipompanini even na swipompani sweswo a swi kona switarateni ni tsundzuka ni ri munhu loyi ni nga ze ni kumeka ni karhi ni aka murhaga ni lo za ni heta murhaga wa mina hi mati mo xava ka lava va tidonki vo kelela so a ni tivi ku ri swena mati lama ta kota ku angarhela swifundhe leswi ni vulavulaka hi swona laha a moyeni na inkomu na xivutiso
rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlikani khalanga eka Afrika wa vulavula na vatwa minister kwalani va vulavula hi ku va yenele ka mninginisi laha va nga kuma ku ri reservoir yi lunghisiwile ku na ti-boreholes leti ti nghenisaka mati laha va vulavula na ku na reservoir yin'wanyana leyi nga ku endliweni nga kusuhana ku hela ni nga tivi kahle ku va vulavula ka mninginisi kwihi hi ka mninginisi laha me ni tshamaka koho reservoir yi koho ya pfuta ti-boreholes a ti tshama ti nghenisa mati ka reservoir leyi me ni tivaka yoho thangi leri va vulavulaka hi rona leri vo ngo ri le ku endliweni a ni se ri vona hi nga tivi ku va vulavula hi kwihi kumbexani ku na munhu un'wana wa ku huma kule ka mninginisi lava a fikaka va kombakomba mavunwa swilo swin'wana leswi nga ri ku endlekeni loko va famba va hleketa nga ku na ntirho wa ku endliweni kata ku na nchumu ku lava swi langutisisa kahle va nga fambi va byeleteliwa mavunwa hlikani Boetphet mina ni Ramano kusuka a mugangeni wa Risinga leyi nga khomana na Makoxa mhaka ya mina leyi ni ri la ku yona hi timhaka ta mati ku va vulavula hi mati ku na ti-borehole ti nga kona leyi a mugangeni wa Risinga leti ti nga humeki mati mhaka ya ti-borehole letiya loyi a fane a ta popa mati u kombisa leswaku yena u hava movha yo tisa battery leswaku vona va ta popa mati se vanhu va le ku hluphekeni swinene hi mati a ni twanga va yi khumba deputy minister mhaka yeleyo ku va yi tiva mhaka leyi na vanhu va le ku hluphekeni tijojo ti kona poli kona mati a mapopiwa inkomo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula la nga kona 10 minutes ntsena i bile ora ya 13 nokona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswi hi ta ya le ka nkulukumba Richard Mamabolo bula na vona la hi timhaka leti nga endleka ta ku ku na vakulukumba van'wani va ku vuriwa ku leswaku va hlapfa kusuka a tikweni ra Nigeria lava va nga le ku voniweni nandzu sweswi hi vulavula ku kavula vele khotsweni hikokwalaho ka ku va hlasele xin'wana xa xitichi xa maphorisa a Kimberley ndlela leyi ta va ka hi bula na vona hi nkarhi lowu nga heteki mbilu hlengeletano loyi wa vaaki na holobye wa timhaka ta mati na nkululo wu ta va wu kha wu rhurheriwa lahaya aholweni ya vaaki eka Thomo block 7 ya sen'we mi nga kwalaho mi nga tshunela mi kota ku ya twa ku va ri yini holobye na koho mi angula mu ku yini loko xiyimo xi titani i mhaka yin'wana leyi nga ta hetelela hi vona ku ya amahlweni loko hi kha hi languteka timhaka toleto hi ndlela leyi mi nga twini mhaka ya mati kumbexana lexi hi nga ta vutisa xona mi nga kuma ku holobye va tindhawu leti va byeriwile kambe a va byeriwangi mavito kumbe a va ma vonangi kahle ni vula xandla xa holobye mi nga kuma ku loko va vulavula ka mninginisi a va vula ka mninginisi yihi hi ku ku na tininginisi timbirhi ku na ninginisi block 1 ku na ninginisi block 2 hi ndlela yaliya se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga hetela ku hi swi languta ku we u angula o ku yini maphorisa mi ri yini hi xiyimo lexiwani xa ku va mi hetelela mi hlaseriwa ndzhaku ka loko vanhu va khomiwile kun'wana wa varhangeri ku hehliwa leswaku ku khomiwi hi mhaka ya ku va un'wana wa varhangeri wa vona a kumiwe a ri na kolomiya ka swidzidziharisi se lava va Police and Prison Civil Rights Union POPCRU vangeri va vilerisiwa hi mhaka yoleyo hi twanane ku hi ta bula na tatana Richard Mamabolo sweswi kambe riqingho ra vona ri la paleni a ni swi tivi ku nga va ku ri yini xi endlaka leswaku riqingho ra vona ri la apaleni hi ndlela yaleyo swivangelo swa ku nga va ku ri yini kambe hi boha ku hi fanele hi bula na vona eka nkarhi lowu hi ta twa ku tanihi POPCRU va ri hi mhaka leyiwani hi ndlela yoleyo kambe ke loko ha rindzele vona hi la ku twa wehe ku loko u twe mhangu ya muxaka lowu yi vuleni van'wani va ri a hi ku sungula ka vula mi ta tsundzuka ku nkama luwa wa a Joni la swi tshame swi endleka ku va maphorisa ya hlaseriwa swi nga va swo vula yini swikombiso swa ku va maphorisa va nga ha ri na matimba kumbe kuna swin'wana ku hundza kwalano ke 0860 002 543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi twa ku n'wangulo wa n'we
wu ri yini ka mhaka leyi bulaka hi yona hundzile ka leya ya mati sweswi se hi le ku languteni ka yaleyo ya timhaka ta mphakelo wa kumbe timhaka ta vukorhokeri bya maphorisa hi ndlela leyi ha rindzele ku lava ta twa ku va pop crew va ri yini kambe hi nga se twa vona we u ri yini ke a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani hayi butpet mfukeni boto wa mina hi pfukeli n'wina minjhani mfukeni kombela wa xikala vito butpet inkomo butpet a ku ri i ku va nkarhi wun'wana hela ku maphorisa loko va ku tirhela vanhu lava hlaseriwa van'wani va ku i ku tela ku tisa miehleketo ya IPD laha fanekele va ku tingaka va karhi va vuyisela ndzhaku ku hlaseriwa ka vona loko hi ta va hi karhi hi mhaka ya ti-union to va popula na va SAP ka swiyimo swo fana leswaku lexi va pfunaka maphorisa xona butpet loko mi ku a ku na lexi va pfunaka xona maphorisa mi vula a mi vulavuli na vona mi ku heyi hi tiyisisana ku vona ku hi va na ndhawu ya kahle ya ku tirha sweswo butpet ni la ku byela ntiso lowu nga tshama humela un'wana wa munghana wa mehe lawa a nga kumeka va ka xiyimo xa ku a hlaseriwa a vuyisela a kota ku huma ka xiyimo xa ri ka xona i yimayime ngopfu a ri wexe ku hava loko ri va inona ya popcro va ta tlhava ku nyika munhu ntsena ku ya ku representeni munhu ku ntsena va ta ku i munhu a nga na political background ya so nga yi loyi a tokiswa lowo va ku nyika yena a representa wena loko ya ka tiheri loko swi va na problem etisisapunyana ya lwanyana ku va nga ku kumela munhu lava na ntokoto swa xinawunyana a ku pfuna loko ri va popcro a hi pfuleni byona butpet hi ku hi ta vavisiwa laha handle halaniwa hi ku chava ku ri loko no tipfanele mhaka so vana vanhu va ha ku xanisekeni munhu va ngopfu ka maphorisa va ha chavaka loko va hlangana na swiyimo va swa ku hleta loko ni endla so IPD yi ta IPD i ntirho wa vo ku lavisisa maphorisa mara loko i acta la i kumekaku i karhi i acta hi ndlela ya ku i sirhelela vutomi bya vutomi bya munhu un'wana a ku vi ku ri xihoxo ka swilo sweswo hinkwaswo ka swona nemetweri botomeni nemetweri kambe xivutiso a xi ri ka lava va hlaselaka maphorisa mi ri yini hi vona nongonoko lowukulu wa mintirho ya mfumo eka tikonkulu nongonoko wa mintirho ya mfumo lowu andisiweke Extended Public Works Program wu tlangela malembe ya 20 naswona President Cyril Ramaphosa u ta paluxa xiyenge xa vuntlhanu xa EPWP lexi cinciweke vito leri kongomisiweke eka ku tumbuluxa timiliyoni ta swivandla swa mintirho leswintshwa eka mindyangu leyi pfumalaka holobye wa mintirho ya mfumo na switirhisiwa Sihle Zikalala xikan'we na vakomishinara na vakhoma xiave va Eastern Cape va rhamba vaaki hinkwavo ku landzelela leswi endlekaka eka social media hi ti 24 ta Hukuri kusukela hi awara ya 8 nimixo nongonoko lowu andisiweke wa mintirho ya mfumo ku antswisiwa ku cinciwa vutomi bya vanhu na ku aka minkarhi yo antswa hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula xinavetiso lexi naku xi hlayaku xi tsarisiwe sweswi ni nga xi hlayisa xiswona kambe hayi 24 Hukuri a ni tshembi ku hi swona hi ta mi lavisisela hi kota ku mi byela leswi nga swoma mampela hi ndlela yaleyo kambe sweswi i 21 minute ntsena yi bile awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wana mingiseri lowu hleka mfukeni butpet epfokeni minjhani zinjiva hayi mfukeni xikulu man exikulu butpet loko la ku nyika xikombiso mhaka leyi nga humelela Kimberley ya disappoint matsundzuka ku 3 years back ku ve na robbery Malamulele police station ene leswi disappointa ngopfu swi khomisa tingana ngopfu vaakatiko va tshembe maphorisa tani ka xikombiso first of all we've got a Miyeshe police station hina la ka Miyeshe we have to support maphorisa ku va lwa na crime in our community se ne leswi na kombisa sa disappoint swi vula yini ka vaakatiko swi vula ka vaakatiko va ha ri safe loko swigevenga kumbe hina hi ri vaakatiko kumbe vaakatiko va hlasela maphorisa
kambe minga eka vaakatiko hi chikisa sweswo loko hi chikisa sweswo se yi koka swo tala hi ta vulavula hi swona siku rin'wana kambe mi ri yini hi ku kongomisa sweswiwani hi vulavula hi vahlampfa lava va nga teka xiboho xa ku hlasela police station se xivutiso xa n'wehe tanihi vaakatiko wa Afrika-Dzonga mi ri yini ku swi tani hi laha hi nga kona vanhu valava a va eka trial va voniwa nandzu va gweviwa ene xin'wana vahlapfa valava van'wana va promota crime loko hi hlaya statistics va ku na 85% ya crime South Africa hi van'wana va vahlapfa tibodara ta hina letiwani ve le ku ngheneni vanhu valava handleni ka ti-passport se a va nyikiwi ti-life sentence vanhu valava xin'wana hi meka sure ka tibodara ta hina a ku ngheni jim na jeje swin'wana leswi hi dlayaka botpet vanhu vo tala ndzeni ka crime ko va ku ya ka politic botpet loko fika hi vulavula ku i vahlapfa va ndla ku crime vanhu va ta fika va vulavula ti-negative swi ndla ka ku ho discriminate mara point ya mina leswi nga ndeka Kimberley those people a va nyikiwi ti-harsher sentence hi ta swi sivela swi nga ha humeleli lomu ka ti-local areas ta hina exikulu xa mina and hina as a community members we have to support maphorisa ku hi lwa na vugevenga va nge swi koti ku tirha va ri voxe xikulu na me twele botomeni khensini hlayisekani botpet mi ta hi ta pfula police station phela mi pfula rini hayi ta mi byela hi ta mi vekela swa kahle ngopfu na hosi miyeni va ta mi vekela xiphongonyana ngopfungopfu kwala ka xiphongo loko hi ko mhaka nkulu yaleyo okay xikulu xa mina khensini botomeni I can't sweswo mingisero mugana na FM 0860002543 ni ku lavisisele swona lava va nga hi tsalela xinavetiso lexi vo tsala swo kumbexana va swi tivi ku n'hweti leyi nga ka yona i Dzivamisoko ntirho lowu vulavuriwaka i wa mundzuku hi ti 24 April 2024 xinavetiso lexiya xa nongonoko lowu a hi swona swa 24 Hukuri kambe i 24 Dzivamisoko se ni tshemba ku lava va nga hi tsalela swona vo ka va nga swi tivangi ku ve hi va byela masiku hinkwawo ku loko mi nga swi tivi swa Xitsonga swi tiseni hi ta mi komba ku Xitsonga xi ndlisa ku yini kambe se loko wo twa ku kha ku vulavuriwa hi ntirho lowu vulavuriwaka wa president wu ta va kona mindzuku le Eastern Cape kasi ke ku nga ri Hukuri ku ya hi laha swi tivisiweke ha koho hi xinavetiso a hi kumeni un'wana makume mune timinete ku bela wara ya 13 mingiseri loyi nhlekani hayi botsat papa botsat tiko leri ra hina ri onhekile maonhekelo ya tiko leri ra hina botpet ku pfumeleriwa swilo swo tala swilo leswi nga le ku endlekaleni hala handle botpet loko mo languta kahle sweswi hi hlupha hi zamazama sweswi hi hlupha hi vala vo nghenela maphorisa vahlampfa so loko swi ri swo botpet swi onhake ngopfu ende a hi tlhelele nyana ka ntsongo ka leyi mi nga sungula hi yona ya ku hi hlupha hi zamazama mi vula ku vanhu va zamazama botpet a ni ma swi vona ku va le ngheneni a timayini va le ku celacela ka migodi va endla leswi va swi endlaku vayini maphorisa nkarhi wun'wana a tindhawini to hambanana botpet va zama ku va hlongola a tindhawini to fana na letiya mara still va ha ri ku tlheleleni va endla swilo swo cela va endla swilo swa ku la ku teka hambi tigolidi hambi swiyini swilo va swi endlaku so loko hi vuya botpet hi ta kaliya ya vahlapfa leswi swi va endlisaku swona swa tikanyana botpet because xa lava mi nge va control leswi va nga nghenisa va tarisa swona la South Africa botpet a swi nge pfumi malawurini ni le ku ti vutiseni ku va xivindzi xa ku endla leswi va xi nyike hi mani va xi kuma kwihi kumbexani swi nga tlhela swi fambelana na swihehlo swi swi vulavuriwaka ku van'wana va maphorisa va tirha na vona se vo twi nga ri hinkwavo hi vona botpet leswiya vona sweswi hi nga ta swi vekisa swona so ri ku swi veka hi ndlela leyi van'wani va kona botpet va tirha na vona mi ze ni hlangana ku humanyana nhlokweni mhakeni botpet mi ze ni hlangana na nkulukumba wun'wana ni nkarhi ni n'wi vutisa ni ku timovha ta laha kaya ta hela kaya swi leswiya swi hi tindlela va hisa lava va tirhaka laha tibodarini lava va tirha na vanhu lava va tirhaka laha bodarini lava va tekateka swilo swa timovha hi ndlela yaleyo se ni va ni swi hlamala ni ku manje swi ta swi njhani ku tirhiwa hi ti-shift laha ti-shift leta loko ku ta nghena munhu wa so wa swi twa ku na business ra timovha ta so leti sukaka from Gauteng ti fanele ti ya ti ya hindza example ni to komisa hi Bridge ku fanele ku ta hindza timovha to karhi leti fanele ti ta hindza laha ku na munhu loyi a fanele a tirha na vona ende timovha leta ti ta hindza
ene swo boha ti hindza bote ene swo boha ti hindza a ku na ku ti nga hindzi so mhaka leyi nga kona leyi nga endlekala la a South Africa hina hi muxiwe hi ku va pfumelele vanhu va hala a handle va ta nghena la a South Africa va nga ri na mpfumelelo van'wani va kona va na mpfumelelo van'wani va dlayisiwa hi ku van'wani va endla swilo swo fana sweswiya va ri na wona maphepha ya laha kaya matwisisi se lava nga ri na maphepha ya laha kaya Bootpet vo ti endlela ende hi nge hi va khivi hi nge pfuki hi va khivini Bootpet leswi hi nga hi jikajikisani hi ya le kule ni le kule vanhu va lava va le handle va le ku hi moxeleni ende ku hi moxela ka swona a hi ri a va fambi hi ri a va ngheni hi nawu laha kaya loko va nghena hi nawu Bootpet hi sweswi hi nga ta kota ku vona phela sweswi loko sweswi vo endla stage sa vanhu va le handle Bootpet mi ta kuma ku hina va laha kaya ho va 20 mi kuma ku maybe 80% ya vanhu va le handle ene ma va chatisa ku yini ende hi ri a va fambi kambe xivutiso hi ku va koho vanhu vo huma matikweni le handle va nge le ku tirheni hi ku tshembeka va nge ri ku hoxeni xandla ka ku Afrika-Dzonga yi ze yi tikuma yi ri ka xiyimo xo yi nga ka xoho se xivutiso i ku hi va hambanisisa ku yini ku lava hi lavanene lava hi va vanene anti mi ta swi veka hi ndlela leyo Bootpet because lava va nghenaku laha kaya va ri na maphephe na lava nghenaku va nga ri na maphephe phela loko mi nghena laha Bootpet mi nga ri na maphephe switolo sweswi mi fanele ku mi swi endla mina ni ta mi nyika ta xikombiso Bootpet so ri ku swi vulavula hi ndlela leyi ni ze ni moxeriwa ku na munhu un'wana a za ta ni moxela loko ni languta hi kuma ku a nga na maphephe mi vula yini ku moxela i za la ku ni tekela a zila ku ni tekela movha ya mfumo loko u ka languta munhu walowo a nga na maphepha i ya n'wi kumisa ku yini munhu walowo Bootpet na loko movha yi leyi tekiwini hi ndlela leyi fambile so i ya swi endlisa ku yini ende loko u ku ya cheka i munhu wa le handle so hi sweswi ni mu vulaka ku Bootpet mi nge hi ya va hambanyisa ku yini hi nge ri vona lava nghenaka laha kaya loko va nghena laha kaya va nga ri na maphephe na lava nga na maphephe va endla swilo swa ntiyiso ku na ku hambana se lava nga ri na maphephe va nga va pfumeleli and hayi ku swi simple swilo leswi ku va nga swi endla Bootpet loko vo swi landzelerisa kahle va lava ku kota ku twisisa ku vanhu lava va nga na maphephe i vangani vo nghena house to house ku fana na sweswi va nge le ku campaign example Bootpet loko vo nghena house to house va ku muti lowu ku tshama vanhu vangani ku na vanhu lava nga na ti-ID vangani mi nga kuma va nga hatla va swi kuma swilo swo fana sweswo mara a va le ku swi endleni swo fana sweswo Bootpet loko vo nghena house to house va ku va lava vanhu lava nga na ti-ID na lava nga ri na ti-pass a va ta va kuma Bootpet mkhenseni Bootpet khenseli boto wa mina hlayiseka a khensa fambisa sweswo mi yingiseri house to house n'wa mi ri yini 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela la ku ya twa kuma nge misava ya awara ya 1 ya ta va yimise ku yini ya va cincile se sivonge ka ha ri vona okay siku na chayi xa ugani xa nduma tatana Hlulani Fanuel Magayisa hivo va nga tata va ta hi niketa mahungu ya awara ya 2 ku ya ta va ya yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na tatana Richard Mamavulo hi twa ku vo va ri yini hi timhaka leti ta maphorisa lava va hetelaka va hlaseriwa hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni ta va kha hi kuma tatana Hlulani Fanuel Magayisa nkarhi lowu nga hetiki mbilu we u ri yini ke 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni leyi ku nga na Hlulani Fanuel Magayisa hi twa ku ye u ri yini hi mahungu la misava ma nga langutelaka hi awara ya 2 ndlela yin'we ntsele hi tirhisaka hi leyi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 32 timinete ntsena ku bila awara ya 12 i mini twa ku yini Magayisa kambe hambiswiritani nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela ni ta twa hi yena ku kahle i mini twa ku yini loko swi ta ka timhaka ta hembe kambe sweswi ya ka va Pop Crew lava hi lava ku bula na vona hi langute ka timhaka leti ti nga amahungwini va ehleketeleriwa va ye khoto tolo kambe khoto yi hundziseriwa mahlweni leswi swi komba ku ntsene ku timhaka ta vugevenga ti komba ta ya mahlweni va the Police and Prison Civil Rights Union Pop Crew va kombisa ku khumbeka hi ndlela leyiwani hi amukeleni tatana Richard Mamavulo kusuka ka Pop Crew hi ndlela leyo. But Rich, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Tongoleriya ri tlherinda leswi ya ri nga swo tsema a hi tlheleleni ka But Rich Mamavulo khomeni mingisero Munghana Lonene FM hi ta twa ku va angula va ku yini ka mhaka yoleyo
swi tikomba ku ri na xiphiqonyana lexi xi pfaka xi kavanyeta kambe ke na ku kavanyeta ka xona hina hi ya mahlweni hi kona. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. I am Geleni Rich Mamabulu. But Rich, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon to you and the listeners. I understand you are concerned as Pop Crew as to what happened in Kimberley. Can you take us through how you feel as the union, particularly as representatives of people who might have been attacked there? No, thank you. Look, we're quite furious as a union that such an incident had to take place. By the way, it's not only the Kimberley incident. We also had other incidents in the Western Cape where police members have been attacked. So as it relates to what happened in Kimberley was that police were actually tracking down a person who was suspected of having, substances, illegal substances. And when police made that arrest, then you had a couple of other friends who actually came to the police station and started attacking police officers, and in the course of that, damaged property. So we feel that is some form of vigilantism which cannot be acceptable. And of course, we are aware that as much as there might be challenges around the capacity of police to deal with some of these challenges, but people should really not disregard the law. And in instances like this, what would you like to see happen? What we would like to see is that police stations should become places of safety, not places wherein attacks are perpetuated. And in this regard, we've had foreign nationals really who actually perpetuated this attack, and that then therefore questions as to whether these people do really respect the laws of the hosting country or not. And I heard from the provincial commissioner of the Northern Cape saying that they will be also doing further investigations with the Department of Home Affairs to actually verify whether these people are here illegally or not, because we cannot condone any act wherein any person, especially people from not within our borders, who commit such atrocities. But again, I think it's quite clear that as and when a person is here legally, of course they are protected by all the rights that protect South Africans, but you cannot have an instance wherein there are certain groupings in different towns who behave as though they disregard the laws of that country, the hosting country. So that is a concern for us. Another concern, Butterich, it's some are even saying this is a manifestation of the distortion of, or shall I say, power that policemen and women hold. In a sense that some of the policemen and women are in the payroll of these criminals. Hence, the respect is now gone. That could be, look, there have been instances such as what you're saying, which had been reported in the past, and we would obviously want to urge communities to expose such relationships wherever they might occur. But in reality, the majority of our policemen and women are committed to serving the people of South Africa. In certain instances where communities would feel that police are working with criminals, they definitely need to report, because we cannot allow a takeover of our institutions, which are constitutionally mandated to ensure that South Africans are kept safe and secure. So such incidences are isolated, but of course, if there are any such, they should definitely be investigated and dealt with thoroughly. And from your side as a union, what are you doing to see to it that your members are protected at all times? I'm saying this because some of the policemen and women who managed to get on air here today, they were even saying the other challenge is that they cannot act because they have a problem with entities like IPID. When they act, they have problems. They will be on their own. They will not be even represented by their unions. Look, that might not be true, only factual. We are, of course, concerned about the fact that we've got a declining staff complement. In fact, in most areas, you find that police work in smaller numbers, but as well as the fact that, of course, IPID has obviously demonstrated in the recent past, especially towards being some form of bias. I think one such incident would have been the recent incidents that took place in KZN and Mpumalanga, wherein police were in a shootout with criminals. Now IPID investigating them, obviously, we do respect their constitutional mandate to do so, but we think that police need to be protected more.
That is why when we had our policing in Ndaba last year, we came out to say that we need to obviously look into the Criminal Procedure Act. It's an act which was stipulated in the 1970s during the apartheid days, and we feel that it needs to be reviewed so that it's in line with the current condition, well, the democratic dispensation. Especially looking into the powers that police have as and when they act out their duties. So that is one of the things. But the other thing as well has been the issue around the, police killings, which of course have left many police killed either on or off duty, and some would have been injured through some of the acts that would have been perpetrated even recently in Kimberley. So we look into the powers that police have as well. Okay, thank you, Buttrich. Imakwambiri timinati katlakatse kumenka timinati nga seba awara yangwe nangara ko Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM komisa Buttrich leswi va vulavula so va khumbeka swinene tani hi nhlangano wa vatirhi wa xiphorisa wa maphorisa lava va kombisa timhaka antha va ku lwa na mulwanto Sambo anga swi lavi loko ni ku xiphorisa ka na me ririmi ra mina swipfumeli xiphorisa i yini i vuphorisa maphorisa phorisa vuma okay imova kumbe vuma ai mintlawa ya maviti okay kambe makankulu leyi va kombisa swona tani hi nhlangano wa vatirhi va kombisa timhaka ta ku va vilerisiwa hi maendlelo ya muxaka luwa na ku va tsakisa hi leswi mukomishinara wa maphorisa Northern Cape a nga kombisa timhaka ta leswaku u ta yi landzelela na ku lava ku twisisa ku vakulukumba lava va koho kwala tikweni ra hina ximfumo ke swi le nawini ku va va ri laha ke va za ku va kota ku va na matimba ya ku dodomisana na kumbe ku nghena xitichini xa maphorisa va hlasela maphorisa kumbe va onha nhundzu ku ya ku fayetela mafasitere tin'wana ta timovha sweswo swa ku taniya se xin'wana lexi va nga kombisa timhaka ta ko i ku tanihi nhlangano wa vatirhi va le ku tirheni hi matimba ku vona leswaku vatirhi va tirha ka mbangu lowu nga fanela lowu endlaka leswaku va kota ku tirha kahle loko ni va vutisa timhaka ta ku leswi va nge va khomiwe mavoko hi swiyenge swo fana na va IPID na swo n'we tani hi minhlangano a mi va seketeli ku fika kwalano va nga sweswo swi nga va swi nga ri ntiyiso ku fika kona hi ku hina hi le ku tirheni ku vona leswaku maphorisa ya hina va hetelela va tirhaka mbangu lowu nga fanela hi ndlela yoleyo tshemba ku na wena tlhelo rin'wana leri u lava ku ta na rona hi le ka 0860002543 va xiyenge xa tidyondzo eka Munghana Lona FM va ri hi mi tivisa leswiwani Munghana Lona FM yi ku tisela rengo ra vunharhu phase 3 ku nga rengo ra minongonoko ya IEC leswi fambelanaka na timhaka ta nhlawulo tanihi sweswi hi nga ka nguva ya nhlawulo va nge rengo ndiwu minongonoko leyi nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi ravumbirhi na nongonoko wa vantshwa youth ki yona hi ravuntlhanu va Independent Electoral Commission va lava tivekaka hi IEC va ta va ka va kona ku bula na we tanihi muyingiseri va nge hinkwayo minongonoko leyi yi ta sungula endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ni madyambu seke hi le ka lembe ra vu 30 eka mfumo wa xidemokirasi ku tlangela kokoloko a hi tiveni ku minongonoko yaleyo yi ta va tani se swo vula ntsena ku loko tshika ku na ntlangu wa bolo ya milenge nkarhi luwa wu nga cinca kambe wena u tshama u yingiserile ku la ku ta twa ku minongonoko leyi ta cincisa ku yini i rengo ra vunharhu ra minongonoko leyi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va commission ya timhaka ta nhlawulo lava nge ri va lava ku vona leswaku u va muakatiko wa vutihlamuleri wa ku va a hetelela a kota ku hlawula ma va maka ko hela nga kona mingisero Munghana Lona FM minongonoko ya Africa wa vulavula 15 timinete yi nga se ba awara ya 2 a hi tweni rin'wana mingisere hello hi nhlakani mi amukereli ka Munghana Lona Let's vona vaxumi a hi va vona mi ta zama va vona that's why xi vulavula xin'wana xi ku loko u vulavula hi Africa wa vulavula hi xingendi i vulavula hi nongonoko lowu i nga khumbi pet khalanga hi ngo tsandzeka ncindani ku ncindani i tshamele le tlhelo le bakweni mhaka leyi ya maphorisa leyi yi nga vulavula hi mamavula kwalano mina a ndzi ka tinyinyona loko mi vona maphorisa ya hlaseriwa tiko ri fike ri cinca maendlelo ku hundzuka ka byandlani huku yo fa hi mafurha hina leswi hi nga tiva swona loko hi huma a ti-college a hi byeriwa ku hi mfumo loko munhu a za a hlasela phorisa a ya nghena xitichini ku fana na leswi nga endleka ku hala ka Malamulele na sele Northern Cape hi marito man'wana u hlasele
number one hi vula president ni teke tiko leswi ni hlamarisaka a swo sungula vakulukumba lava Nigeria vandla leswi karhi K Makhuvela ri muvulavuleri wa maphorisa kwale Gauteng maphorisa yena ya hlaseriwa ivi vaakatiko va ku vona ni maphorisa ya tsutsuma loko maphorisa va tsutsuma va ri na swibamu na ti-tear gas na ti-R5 na ti-R4 swi vula yini loko ku nghena va matiko ya le handle va hlasela vanhu va tiko ra hina na i ku maphorisa lama ma hina lama va chava van'wani va vona hayi hinkwavo vutihlamuleri swa IPD hina ni nge vulavuli IPD ku yi ni sivela ku tirha IPD swi fana no ku ni vulavula hi munhu loyi a nga ya Hammanskraal kumbe a ya Pitori xexexi o vuya ntsena andla application a ya tirha ka IPD i borile a ya mafokisini i police a ya ka intelligence u ha ri phorisa loko ri ri ku tirheni i fanele a tiva timfanelo ta yena ta ku loko a hlaseriwa endlisa leswi loko a hete ku ndla leswi i ta hlamurisa leswi loko lava ka IPD va ta i fanele a tirha under ka nawu that is why mi twa mamavula a vulavula hi Criminal Procedure Act 61 ya 1977 i ya khale a yi veki rivaleni ku minimum force intsini hikuva loko ku minimum force loko ni ku khoma khalanga phete ni ku khandziya mvini i na ku rimba hi ku tiva ku milawu yi vevukile eka hina maphorisa a ha ri na matimba a ni ri ka tinyono mina swi tivi loko i te i vaviseke khale mi kuma munhu i te a karhi a ti va byela khale a ri na swivata limali ya vaviseke timbamba kamberiwa na ti-X-ray ku ye i munhu loyi a nga tshama tshoveka timbambu loko va ri makuweni ku lomu a nga wa koho khale loko a visitiwa leti seleni le i ri ni duwe hi maphorisa loko va ka tidokodela va kambela kwala ka ramuleriya va tsala leswi va swi vonaka vadokodela ka xi lexi hi xi vitanaka J88 se phorisa ri ya ri yima hi nenge wun'we that's why mi vona loko ri yima hi nenge wun'we svara vana vatukulu va n'wina va nge dyi nchumu hi ku loko se ni ya ka le ka GEPF le ePolokwane mi nga ko kumbe Zenda ni ya laha mpenjini ya mina very wena ministara Bheki i tshama a hakela timiliyoni hi ku a wu tirhangi kahle loko ri xiphoriseni i be munhu ivi va ku suwa va ntsako mativu lava nga magqweta hi hakele mali ya wena a wo va na nchumu hikokwalaho mi vona va tsutsuma se na a ni ta ku liya ya IPD ni nga yi chavi tirhani mi tisirhelela ivi na wona mfumo lowu wu seketela maphorisa lama ma switichi leswi hi yini hi ku va nyika timembara tin'wana a ni va vona sweswi va a ka ha ri na ti-gate guard vo nghena vanhu loko va nghena mi kuma kwale ndende ko va na sesi wa vanhu na pelu ka vanhu i vambirhi lezeneni sivara wa mina swisiwana swa vanhu i swimbirhi loko va ri vambirhi handle khomanyan hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisera mugana lona FM a hi hetiseleni mi ri xisiwana vheneni xi ndla njhani xisiwana xa vanhu xi le vheneni lon'wana i le ku chayeleni loko va mi vitana ma ya ka complain yin'wanyana yi le ka manghena purasini va tlhela va mi vitana va ku lima India 3 comment mi ku tirhi va ku Roger tsutsumela kun'wana futhi ka bungeni ka xitaji ene lemi ya ku kona kwale a ku na ntiyiso munhu loyi a nga fona na yena vaakatiko a va na ntiyiso vo wa hi tifoni vana lava tsanana loko ma ha tsutsumela leyi ene mi byela ku maphorisa ya xota swi ya fika na tiqingho loko ti fika maphorisa ya xota ku hi lavo wa hi tiqingho se a ni ta ku na vana vo fonafona mi fona swi ri ntiyiso solution hi leyi ni nga vulavuli hi ku rila ntsena tanihileswi ni nge a ni rhangela maphorisa ka tinyono mina a ni ta ku etigedeni a ka ha ri na lava sivaka va pfala gede navusiku ka ta attackiwa ti-police station ta hina tanihiloko ni vurile n'wi malamulele na kwale Northern Cape leswi masocha a va swi endla hi nkarhi wa COVID a va hi kombeleli van'wani ka nomboro ya vona lava ministara wa defense emasocheni mudiyise va ta gada leti police station va hi gadela tigede va pfuna va pfala leswaku swi le ndzeni hiko ku nga na timhaka hi ku loko va ku kuma i ri wexe manano ve ri pfula xiseve va teka swibamu leswi ene swi ya dlaya rixaka liya va yi vulaka yo hetelela liya ku na maphorisa ya swidongodi i ntiyiso va kona loko tamatisi rin'we ri qhendukile ri borile ri cukumeti teka la man'wana i dya xitulu ya mahlweni swi va ra munhu a nge ngheni mutini wa n'wina a ta mi bukutela emuti wa n'wina mi ta tsutsumama ya kwihi swi la ku ta vula ku kwala muti wa n'wina nsati wa n'wina lowu wa sisi i byele n'wanuna loyi a ku bukutela ku a tona i tiyela nomo ku vulavula ngo a nga na tinkonkola
ana ku ringeta ku hlamusela yini makona maphorisa ma tirhaka na swigevenga mara hi le ku va hlongoleni hi regulation na expeditious cases na va tiva na lava nga famba sweswi 100 okay sir sivara 0860002543 isale timinete ta nkombo ntsena ku va hi fika makumu na nongonoko lowu un'wana mi yingiserile nhleka ilo sakwile botpet minjani hi pfukile minjhani papa hi pfukile a la khumba yona leya xiphorisa lexi mina a ni ta ku tanihi vaakatiko hi ku maphorisa ya hina ya le ku hlaseriweni loko va ze va hlasela hi vanhu vo huma handle lava nga hlaseriwa kona i nkarhi wa ku vaakatiko va yima hi milenge na vona va ya kwale police station hi siriko ra khoto va ku vanhu lava va nga humi beli hikuva hi hlaselela vanhu lava hi hlayisaka se swi vula ku loko va ze va hlasela maphorisa a ha hlayisekangi a ni ta ku vaakatiko a yimeni milenge a va hi siku ra khoto a va hi le police station va ku hi kombela ku vanhu lava nga humi a va gweviwi se ku ya va lava nga khimbali n'wina mi ta hoxa njhani xandla ku kombisa ku a swi mi khomangi kahle leswi swa ku hlaseriwa ka maphorisa kwalano a ni tivi ku ni nga hoxa njhani dyandza but na swi lava ku hoxa xandla hi ku na mina na khumbeka hikuva swi endlekile swilo leswi nga endleka swi vula ku a ha hlayisekanga at all loko a swi kotakala lomu hi nga koho ku va na ti-transport to hi ya yima kwala handle tanihiloko kota ku yima handle hi yimela van'wani va vaakatiko ku loyi a nga humi ku endle swo karhi hi yima kwala gedeni hi ku hi kombela ku vanhu lava va nga humi hi ku vele ku hi hlaseleni ka vanhu va hlasela vanhu lava fanele ku va hi hlayisa a hi hlayisekangi swi vula ku vona va fanele va ti endlela ku rhandza a tikweni leri nga riki ra vona futhi nona mi twa botnikesini ku kenza mi a kensa swinene buti wa mina entlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini u khome tihi timhaka ka tindhawu tihi leti ku nga va ku u ri ka toho nhlekani lowu hi ndlela yole ka nongonoko Afrika wa vulavula hi vulavula hi timhaka to tala ngopfu namuntlha ni tshemba ku na wehe u lava ku hoxa xandla a hi tweni ni wun'wana mi yingiseri loyi nhlekani hayi khalanga mpfukile hi pfukile minjhani n'wana hayi pfukile munhu dlamba na nkarhi wa kho wu fambile a khensa a ni la ku kandziyela laha peli ka va nga kandziyela na mina yi vonisa sweswo ku ni tiva ku ri loko munhu a athaka maphorisa i athaka tiko kumbe president mara handle ka sweswo khalanga na ta vutisa swivutiso swinharhu i ro sungula vanhu ve le handle va athaka South Africa va athaka maphorisa no vanhu lavawani munhu a nge fiki emutini wa n'wina khalanga a kuma vana va va kha va ku hlonipha fika ku delela very well they are in Rome do what the Romans do vahlampfa lava fika va delela because la South Africa hi le ku deleli ka maphorisa vanhu lava nga teka swibamu ka Malamulele a ku ri hava vahlampfa vanhu lava nga tshamba a teka swibamu a Eastern Cape at police station a ku ri hava vahlampfa vanhu lava namuntlha on a daily basis tivhene ti hisiwaka va athakiwaka hinkwako na loko va ta maphorisa va ta endla law and order hi va athaka ku va ku ri hava vahlampfa se ni ri before hi blame vahlampfa leswi a ni va yimeleli vanhu a va nyiki leswi va nga swi endla swi wrong hi mhaka ku a South Africa a ku na nawu ene lexi endlaka ku nga ri na nawu hi hina hi nga va komba swona a va ta va va hloniphe tiko leri loko vo lo fika va kuma vulayo tikweni leri hi hlonipha nawu vanhu va tala ku yi byela ku hi a Zimbabwe hi nge fiki la 1 2 3 because vanhu va le Zimbabwe va swi tiva ku nawu wa hloniphiwa loko va tala va swi tiva ku hi le ka dyandza loko huku fo mafurha va endla ku rhandza loko va fika la because na hina ha va pfuna ku endla sweswo va vone hina a va nga ta sukela sweswiwani khalanga va nghena a ti-police station va kha va swi tiva ku swilo sweswo a swi tshama swi humelela South Africa va titwa va vona mahungu va swi vona vanhu va tekeriwe swibamu hi vanhu va kwala South Africa lava nga tijele but I'm saying khalanga na loko ni vule sweswo ni vula ku maphorisa va le ku tirheka ntirho wa kahle a hi va hlonipheni a hi va seketeleni hi lwa na vukhamba because vukhamba kumbe vugevenga a byi na khala a byi na rimbewu a byi na ku i huma kwihi vugevenga i vugevenga wa byi endla hi munhu wa South Africa byi endla hi munhu la taku hi ku famba vugevenga i vugevenga kambe lava va huma Nigeria va ye va hlasela maphorisa va onha na nhundzu ni vula ku swona khalanga aho swi hleketelela leswi swi yondleka hi leswi nga swi endlekile swi endlekile nawu a wu teki a ni va khomile
le khoto sweswi lexi swi hlupha kona khalanga na loko va justice system ta hina nkarhi wo tala ta hi feyila eka ngani minister Motsoaledi va kha va yisa emaphepha a khoto ku mahlampfa lava a ku endli 1 2 3 khoto yi fika swibakanyela tlhelo na wa hina wu le ku yimeni na swona wu yima na vona because ku a hi swi koti na ku va languta ku lowani i na maphepha lowu i ya maphepha va tele kwa loko languta Western Bank leyi na Polokwane lowu Polomo va hava maphepha i ta va endla yini wona khala but I'm saying a ni va yimeleli ni ri leswi va nga swi endla swa ku athaka va vona ku ri hava nawu because na hina a hi na nawu a hi swi koti ku hlonipha maphorisa ya hina se leswi ni vulaka swona ni nge sweswi va nga khomiwi loko a hi ri na nawu a hi ta endla example hi vona va nyikiwa ti-life sentences a va nga ha ta phinda mara mi ta vona va humile mi ta vona va nyikiwe ti-bail na va lava ka hina va Number 2. Danke. I can't. 0860002543. Ndawu ta gimeta hi voice note letiwani nangona ku lawa tisiwa ka n'wina i vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula mana siku lenene mi tiphina ku ngitsala mngala lone nani tata Bothped mhaka leyi nga humelela Kimberley a ni ta ku loko vo khomiwa vanhu va lava loko ve va le khotsweni va nga humesiwi vutomi bya vona hinkwabyo hikuva va hlasele maphorisa va tirhela nawu maphorisa va fanele va khoma lava khomaka kona kambe lava nga sala va fanelanga sa va hlasela hi swo vanhu lava timbilu ta vona ti vava ngopfu va lava va hlasela hina la tikweni va famba va hi hlasela va xavisa swibuluki hinkwaswo swi xavisaka swi nga vi nandzu ka vona hey swi le ku vaveni swi le ku tikeni hi le hlanganani RDP laha ni nga kona mani Maria n'wa James hi voho va laha a hi khalangana vayingiseri mhaka leyi ya ku hlaseriwa ka maphorisa ya hina la tikweni hi vahlampfa lava van'wani va vona va nga tikumaka va ri la tikweni swi nga ri enawini ya need swinene mara mhaka yi suka ka mfumo wa hina wu olovisa ngopfu milawu loko yi ta ngopfu ka mhaka ya leyi ya ku langusa timhaka ta vahlampfa ka manghenele na mahumele ya vona la tikweni sweswiwa loko ko tshuka ku khomiwa pfhumba va ku hayi hinkwavo ku na operation yo karhi leyi fanelaka ku yimeka xo ku yi hlongola vaakatiko lava nga riki la tikweni swi nga ri nawini i ta kuma se ku humelela tin'wana ti-organization ka swi na ku ti ta ti huma kwini va ku i va diaspora forum swi ku yini a ku yiwi khoto impela process leyi tlha yi pfumeleriwa ku tlha ku spendiwa timali ta hina kwala tikweni khalangana